Oh, ikap le lakoi. Ba gulunyung. Sang pulang gulunyung ikap lang jilbab ikap junan. Gejak balon gak pegah hai tengkunu kiban le lakolun ikap long pegah. Mangku ido kam darah yang darah lan jilbab ko pai pakai ikap inan. Aku pegah long gok na ji ikap tapi koinan. Bagus juga. Kerja bacut, jamannya kian, ase jaman kian, karena jaman urang hanai buran, urangnya urang kana ape sama apa, lagu kana bape, kasidah kana bape, pidato kana bape. Dakwah kana bape, tuso bape, abiar ruhul mudi bape, abati kuta kurung na bape sinan. Abu tayo abu tumin pekapa bape nainan, abi Faisal Hadi pekapa bape nainan, long nainan. Makanya urang nang roh maju, nyokan nang roh jamun ya pegang musik lang ketik ngeu pre. Kabeh masa. Jaman kagian musik urang. Teteh hana buat urang karta dronur tata bobu ye. Teteh hana buat urang dua papa jaga su apa je tekok sak kono jalan nyop gebu pre. Abine luang gede su. Munyo gede tu abine cak gede su. Karena urangnya murah raya ate ke su pre. Jamun beda ngoroyo ane mi bebeno ana puda pegah kacarang ji. Jamun ane mi bebeno ya ina agam beno ase ta pusoro te jak kude hana luwe kan cepo. Ya bebeno ne mi. Te ta jak ta pusoro ide mun ta do nam le ko sapo kasuro jamun ku pusole mane. Bebeno yo ase ta pusoro je le ji mak lu ka jak kude ana le luwe ka coro mentang ka tau jorok ka ke. Ide mi ji. Tejak aku deh pinggara, teng, ni agam. Item, nyala yo item, kamale ji, jika na cewek ji siapa? Kana apa sebu ji siapa? Tele lo yo, bebeno. Jamun oroje bebeno anak selua, saya kepiau le buah ya ita mesai payang, saya kepiau. Bukan, hoi, anak selua kakak. Wow dia selalu hanya main jalan. Mucruh hipoi wah main jalan. Ani me orang mana buka hoi. Bebina ka hana selalu ka. Kau bohong tu. Tak kau tengok. Ikut je. Kau bodoh ni. Kau bodoh. Karena ni mana tim ni pian. Jamun uraja ase bebeno da pegah da hana selu ko bo hase lo yo hase ana ni nang ase uraja ana nang lo yo hase ururi nang ba kadu lalo sampai lalo ya buen ui nang ya buen pada anyo ni nang ya ra ya buen pada anyo ya bibi dua pada anyo yang utua pi dua pada anyo yang main TikTok aja piuh le becut galak sa ke TikTok nang kanan-kanan kadua-dua le ba aja piuh hari Gemita pu jampuh dia tarik labah-labah kero ke. Gemita pu jampuh dia arum bro-bro kero ke. Begado buah nampuah. Walillahil hamd. Tanggung jawab yang Allah beri kepada kita yang semakin urau semakin raya tanggung jawabnya. Nyoba uti coba. Karena alun kayak aku bukan pertama karena api hana trip tak tayo aku mesti bak Ino bapa lem se perle citri baju dapat trip dah sampai hari. Tanggung jawab yang Allah pujuk bagi tayo semakin urau semakin raya. Semakin urau semakin tong kubu tayo. Te ketika tong kubu apa yang harus kita persiapkan? Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka cari bekal olehmu. Maka sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiban cara takwa? Melalui imtithalu awamirillah wajudinabu nawahi. Menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhi larangannya.
Yang kejit di agam, urus Jumat, jak Jumat. Wate na semayang wate, terus wate semayang. Na buat majlis taklim berangkat. Mereka dua pegah-pegah mantan tokoh kampung yang belum tigotan. Ya urine nang, lakai din balako buat. Lako tayo hanang semayang, nyobek kun tepuh, pegah-pegah mantan, bek pakai. Nyo lako hanang semayang, bek pin kun tepuh, bek ke lako lako ato man bek kun. Ipoh nu. Lako lamayo hanante, lako brokai. Igampol baklon ya pegah le urang ipoh lako hai jupoi ipoh le lako ikap mudarah no. Ikap le lako i. Ba gulunyung. Sang pulang gulunyung ikap lang jilbab ikap junan. Gejak balon gak pegah hai tengkunu kiban le lako lun ikap lum pegah. Mangku hidup kam darah yang darah lan jilbab apa dah pakai ikap inan. Aku pakai longgok nasi ikap tapi koinan. Bagus ikap. Aina ikap tapi baki ikap. Padaro ikap kan? Ikan kan mak punyung ikap rinang ke. Punyung. Itu biar darah tekap. Ku pakai lon pakai menala koron lagi biang lakau. Bapu nyung ika bagai biang. Kerja drone ni yang nem kawin ni kira-kira hai ni nikap nem kawin ngelakoh hanai go mentong. Ya? Munyu lakoh hanai go ada ikap hana sakit menyunyu nganggu sido. Anak tapi mendarah ni. Ala kawan ego ngegusito angka je belu-belu na daram kawin ngana daram makaji miona jodoh kawin ajum nyana jodoh pim kawin cit ayana jodoh yang muda kawin yang tua aja becut urun tua lebih garakai pengen ada be malam kagak tengui ke malam jadi hana aja teo wajula jika hana le ay daram kawin yang tua becut jodoh puah munyongan tua becut eda kandalikan dak ke semusuh dak ke poh hana raya le apa bosoh anak tempat lagi yang mereka tu hak kau. Agak ciko yang bosoh. Ya. Ayat dua apa ni lom bosoh tempat kau. Yang mudah-mudah kayak kau. Ni yang dua apa ni nak kau. Anak sakit lidah po. Kawin juga reju. Bete tam kawin. Janda-janda. Nyo kira-kira kum selamat dro kum kawin juga deh jo. Ya, kum kawin jo janda. Mam nyo kira-kira kena prayo anu ile bele kum kawin keteu janda tapreh rayo anu mi ile. Be hanjan na urung tuha kata kum kawin keteu ka berokon dak kum de ana peh tam obat ti sebut nyo kala ke tam kawin ngrek petah. Lako baru kala ke grek petah. Patah patah baki. Yang mana sila kau? Tak kata kalian kau yang nak kau tuhan tempat. Tak kata saya lah kalian pa. Kamu ngangon le gulu nyuang ke. Kabat tu le. Oh yang janda-janda mio anak perlebek kamu dah pem kau enggak kena bertanya na juga deju. Le dua ju siron mata. Mio kaperle suami, mio kaperle ke suami ke lako. Nu yang lako yang saya becut. Belako gay jangan patah terempok. Patah hinan baah, patah bak butuh bulat. Anjir bertetuang pi. Pusu. Pai. Nak pai ni. Nak pai rumah kah? Jamun roje pae mon ibda awal rayan. Yang lele on ya apa on ibda le toke Cina kon. Yang musuh payang, yang musuh te musuh. Manan. Ibda pegah le Cina. Ibda pegah le awak Riau. Duduk kali tak minta pae kali taik ugle kali tak minta pae kada puak kono kampung tapi pun tak pasal langgar po kana sole ibda. Kai pegah Cina Medan Haji Trun karena banjir lu tukun.
Jadi payah peluh pae, payah peluh lo lembah sawit, payah peluh lo lembah Aceh. Lalu mana peluh meme sajan. Ai pae nyanyan. Ai lengli. Ayang nana pae minta pae kaji piu gede. Anak pae ale minta pae yang kena romean. Ayam minta triang sungsang, yang minta pudiang onjo, kaji piu, hana sabla. Dia minta popo sawe kerogu, dia minta yuno kerogu, dia minta anu namiri kerogu teuro. Yang kado minta pudiang balut, pudiang onjo, hana sabla pudiang onjo hana sab. So kena belah lalu yo, na uru belah lalu yo. Anak leka, yo tengok yang muda-muda, anak payah tengok kebuat bagi yang bernol me kebai le. Tengok kebuat bagi yang bernol me hana luta egop, hai poh legop, menyoga akai. Yang penting kebenar adab matai nau, akhlak, tauhid. Baik tengok buat kamar bernol me pagi tubuh, kepu pagi tubuh, pagi ngam seng utang. Tengok buat tengah bernol me pagi tubuh. Hai poh legop, tua-tua yang hana payah bernol me kebai re. Merno matang ilme bayi utang, ngam yung utang gop hanan bayi kalhega kemukoh kalhega, mamegang hanan bayi yung sil mo gop hai poh ni. Nah menan. Jadi yang perlu pegang itu ino berarti ketanya tanggung jawab yang bertanggung jawab Allah agama bak ketanya royo. Nah hana bak pesantren, pihaju anu mebut. Nah hana hidayah tapi dep agama, lian baru dari dayahnya baru tahu kude ugam. Kampung, tetro kampung hormatilah orang tuamu. Yang kau lebih benar, menjadi wah singa, wah bayah ile, wah bak mak ile, baru tamu lah kayak pempeng bama meu, bujik kebut, imam pi bakery jo pengganu. Gitu. Yang ini nang wah, ya gagam pi wah sehat, kayak abi pekah benar, bek ter bi wah hanawa, bawa ter hanawa wah. Tiga wah juga tak balap aja. Jadi agamanya udah mbak ketanya urang beut, agamanya udah mbak ketanya pesantren, agamanya udah dengan dukungan masyarakat, baik masyarakat malim atau masyarakat hana malim, baik masyarakat muda atau masyarakat tua. Jadi semua harus bersinergi tentang untuk menghidupkan agama Allah. Jadi kiranya puyang kana bangun li abi sino menjadi amal jariah bagi abi dan bagi keluarga abi. Nyoi sino ya jo anemit nampak bilik-bilik kala-kala kasat, nampak bilik kala-kala kasat bek le jauh lain. Ino duk na dengar. Menyona lewat umur tu piuh kene balun matang kedeh ubale mana kure. Kubuat kedeh. Ya je kopi ya paju ada ya. Ya paju ada kedeh dengar. Lihat paju ada deh. Balik lo kena. Teh hawalam. Dalam. Nyam balik lo kena. Ya benar. Benar. Jak umur 2 balun tuan kini nak kubi ada kayak apa. Jadi kepada Dewan Guru Ketua Bandung harus bersinergi, harus berkompak menciptakan anak-anak didik yang berkualitas, anak-anak didik yang mumpuni, yang nilai akhlak mereka tergantung kepada nilai akhlak didikan kita yang royo. Para masyayikh kaum muslimin yang dirahmati Allah, ehno memada alun tuan pumada ehno taliang doa beo. Semoga malam yang berbahagia rayanya menjadi ajang silaturahmi bagi kita yang Bandung. Allah beri kemudahan di dalam mudib, Allah beri kemudahan di dalam mati, Allah beri kemudahan untuk jaga agama Allah beri untuk sapa. Amin ya rabbal alamin.